Вітаю всех. Мы працягваем нашы падарожжы. Пачаму падарожжа? Па гэтаму палацу, вось. У гэты раз, не раз. Карацей, як вы можете пабачыць, я скінула налады трохі графічныя, таму так, мы будзем гуляць без анты-элізінга, но хоць гэта. Ну хоць не ў палову FPS. Сидеть. Ага. Упс, я яшчэ не адчыніла дверь у гэтым сейве. Угу. Давайте спочатку зайдем, поглядим, что тут есть. Ага. Я зразумела, навошта мы гэта рабілі. Все, я нас папярэдзіў аб небяспеке тут. На всякий выпадок заховаем. Все. Теперь беспечно. Зеленое место для кресла. Згодна. Who is this? You must pay attention now, Fiona.
Be wary of Ricardo. Your Azov. Hello? Hello? Are you there? Azoth? А? Где он? Не-не-не. Я же говорю, что я тебе запинаю зараз. Вот, могу я что-то кинуть? Так, все, час гэтага міру скончыўся. Сюда. Так, это паника. Это паника. Ну, той бог. Кстати, яна не можа доўга побач з ім знаходзіцца, потому что яна вось панікуе. І зноў паніка. Не, я хочу паспрабаваць яго запінаць. Дзе ён? Всё? О. Кыш. Так. Come on.
Мгм. Good boy. Good boy. Мгм. Ура. Сюди. Ні, гэта шорткат. О, не-не-не-не-не. Зачиняй, зачиняй, зачиняй. Так, ну я ведаю, Come on. куди ён ведзе. А там уже была. Так, что у нас тут? Речь, у нас ж мапа ёсць. Ой, мы нават на ёй показываемся. Угу. Угу. Это добре. Угу. Huey. Good boy. Come on. Come on. Да. Huey. Come on. М. Зачиняй. А, ось чому я не можу зачинити. Чекай, я подумаю медальйон. Huey. Так тебе і треба. Ну давайте подивимось сюди. Huey. А, все, ён не може за нами піднятися. Добре.
Дитячий покой. Еле отчинить. Або магчыма і ён гэта рычыць, таму што у гэтым пакоі зараз там лезе гэты вораг. Нічого ж тут паднялася. Huey! Він же не вміла. Не лазить. Как мне конт спихнуть его отсюда? Чекай, покурю. Я только хотела сказать, и он же может сострибнуть, коли захоче. Huey! И вось ён гэта і зарабіў. Huey! Huey! Упс. Мгм. М. То бок з самого початку. Розуміло.
Sit. Come on. Come on. Ну, як это? Кіпну. Так, а где он там? Ой, ну. Меняем это. Нажмем сюда. Huey! Мгм. Всё, ховаемся. Dark underscore angel underscore furious zikuis off Allah Hello. Вітаю. Дякую за фоло. Дренно, что ён туды, конечно, если шо, ну ладно. До побачення. Лайно. Yep. Где тут еще можно ховаться? Yep. I'm aware. Oh. Nice. I think this is like Rule of Rose is more popular than this. But I didn't play any of them, so yeah. For some reason I chose this one. Huey. Hello. Я сподіваюся, що я сюди не прийде. Гэта як його? Ворог.
Y- Well, for me, the disturbing one is the enemy, yes, but the other, I saw more like. For me, Soma was very disturbing, more disturbing than this one actually. Yeah, I've seen the cost of the original PS2 discs for this, and this is like too much. Угу. Так, я сподіваюсь, що сюди не прийде этой ворог. Окей. Тогда будем ходить. Мгм. Может, коли я бегаю, то ён адразу мяне знаходзіць. Мгм. М. Well, there is hope for a remaster since this is Capcom, but I don't know how many people are going to play it, honestly. Go, Huey. Huey. But for me, currently it looks kind of Resident Evil-ish, without guns, of course, without action, but still. Go, Huey. Mm. Yeah, I'm aware that Capcom, yes, is the same studio, but I don't know. All of this like design of the castle and stuff. Полезть в дыру. М. О. Мапа? Мгм. Червоний. Мгм.
Mm. Yeah, I think the enemy cannot get here. I hope so. Так, ну гэта машина для крафта, так? М. Хм. Games. Мгм. This is in front of the machine. Ah, okay. Choose a component to use. Okay. Затяжка. Yes, it is hard to get. Okay. Червоний подається самий коштовний. Hmm. I think it works by me choosing like the. I think the red is the most valuable, yes, component, and I think this is kind of reaction based, and the more I do one color, the more the better it's going to work. I think. At least I did something.
Повертаю стамину. М. Седатив. Якби це седатив, або усипляюче щось. М. Go, Huey. Come on. Хм. Войну. Ну, побежим сюда на этот раз. Вітаю, Руді, дякую за рейд. Мене зараз тут заб'ють. Дякую за фоллоу. Belarus A15 Vladachiny. Scared face emoji. Ладно, зараз сюди. Mr. A, big potato Z Kui's off Allah. Упадем. Вы там у Сому гуляли, не? Ой, ну ты, ну. М. Не. Все добре. Як у нас паніка. У нас паніка, усе дренна. Усе вельми дренна. Затера кеп. Сподіваюсь, вам сподобалось. Лайно. А, ладно, тут є лестница. Голос отдал. Дякую, великий. Смотрите, у нас тут синглплеєрний хоррор з PlayStation 2. Ось. Про дзяўчынку, якая потрапила у автокатастрофу і зараз ёй, ну, мабыць, марыцца жахі, мабыць, гэта яе, не ведаю, чысцілішча. Ага. Вітаю, драпежнік, дзякую за фоло. Z Kui's off Allah. Апраметна? Та не, звычайна. Гэта... Як казаць? О, бачыце? Пінацца можам. І... Вопратку мы не абіралі, я так могу сказаць.
За нами тут ворог ганяється. Так, давай хутко. Якого году? 2005-го. Регламент. Уже так хочу с этим ворогом что-то зробить просто, потому что я тут столько пробегаю мимо усього. Так ховайся, ховайся. Ладно. Угу. Так ховайся. Він такий занадто. Ховайся, ховайся. Кудись ти ховайся. Ладно. Може пастку яку треба активувати. Тут є для його пастки. Но, на жаль, коли він ось так біжить за мною, і вона не хоче ніде ховатися, я не можу нічого зробити з цим. Висвіться. Ну. Ні. Неким летутінням мені подавалося. А що тут такого летутінного у білоруському твітчі? Не ведаю, я зараз кожний вечір бачу вже білоруських стрімерів. Білоруські стріми, ось гэта, ось усё. Так, ну добре, що я заховалася. Да, ні, я не заховалася. А то наступний раз заховаюсь. Я вже третій раз тут починаю сидіти. Малайця. Ось зараз заховаємося. Так. Йдемо сюди. Все, будемо зараз заховуватися кожні там 3 хвилини.
Чара жерла. Ну, тут такая гульня, што яна, магчыма, і не жерла, яна, магчыма, як казаць, штосьці іншае дрэннае зрабіла, вось. Я гэтую кат-сцэну ўжо бачыла, но вось дзеля рэйдера можаце паглядзець яшчэ. Ну, тут багата гэтых падтэкстаў. Вось. Як Арігана піша. Fiona. Who is this? You must pay attention now, Fiona. Be wary of Ricardo. Your Azov. Hello? Hello? Are you there? Azoth? Ладно, давайте у гэты раз паспрабуем. О, тут же ёсць пастка, ну-ка. Хаця, ладно, я, магчыма, не магу зноў нічога зрабіць. Ну, пазноў я мала на увазе яшчэ раз. Дзякуй вялікі за фоло. Orthodoxy cooies off a la ooh. Ой, не. Ладно, давай. Ладно, не давай. Опять ты. Так, мы в групповую покой прибегали. Боже, на дякую великий Орсон. Дякую за подарунковые подписки, за хайп 3. Ой, ну я не дрэнна адчуваю то, что мы тут убегаем. Так. Калі ты не беларускамоўны, то hello, thank you very much for gift subs. А тут сховатися не можна. Добре. О, я розумію білоруську, що сюди накрилась. Дякую. До речі, віншую. Ой, боже, містер 8-Bit Potato, Борис і 7J, AJ, Гук, мистер Финки, Лимси, Каратей. Все. Віншую всех с подписками. Все, все, кто тут есть, подякуйте. Вось. Ну, лайно, меня знайшли. Ну, той бог, ну ладно.
Вот это что? А мне кажется, тут тупик. Хотите пришпил? Мы повернулись на початок. Ой. Ой. Гэта гульня, дарэчы, вельмі такая нішавая і тым часам і культавая, таму што яе рабілі Capcom, распрацоўшчыкі Resident Evil. Таму вось я і гавару, што тут ужо завітвалі людзі з англамоўнага Ютуба, ну не Ютуба, карацей, які не размаўляюць, дарэчы. Па-нашаму, па-ніякаму і такія... Я так люблю гэтую гульню. На 2005 год выглядае файна. Я накаціла яшчэ гэтай мод на тэкстуркі. Вось. Таму я спадзяюсь, што... Я зараз не хачу бегчы, каб ён не пачуў. Я накаціла мод на тэкстуркі. Вось, і ў першым стриме па гэтай гульні я тут выкруціла ўсе налады эмулятара на максімум, і яна шла ў палову FPS, ось. Таму зараз мы скруцілі на 720p і вымкнулі згладжванне, но ўсё роўна гэта лепей, чым было. Вось. Так, давайте захаваемся. Потому что вось я яго добра увела ў іншы бок лакацыі. Мне падаецца, гэта добра будзе. Конечно, калі яго зараз тут скрипт сюды не перакіне, таму што ён можа гэта зрабіць. Пайп скрыня. Адчыняю. Вось такі вось у нас хайп гэтай эмоут. Нам праспансаваў Orphan. Так. Мы тут разбиваем маёмасць не нашу, каб атрымліваць прадметы. Дарэчы, у нас тут сабачка яшчэ ёсць, мы з ёй бегаем, наш кампаньён. Ой, ну я чую, ён ідзе за мной. Тут зараз будем спрабаваць крафціць, таму што тут крафт гэта на рэакцыю. Вось. Рэч. Дарэчы, тут ёсць нейкая іншая вопратка будзе, як мінімум. Так.
Карацей, бачыце колеры, калі вось розныя колеры, трэба націснуць паспець кнопку. І белы гэта самы звычайны, ну і іншыя там чырвоны, мне падаецца, самы такі круты. Ну я не паспяваю, таму што яны проста на долю секунды, вы бачыце, гэта і ёсць момант. Ладно. Пустые. Всё дрэнна. Ну і ну. Ой. Як паспееш. Так, так, аріган, дакладна. Дрэнна, што тут няма сейва. Таму што я зараз вылезу, на мяне накінецца гэты вораг. Що ти? Давай сюди. Нас знайшов ворог. Ну все, я буду тут сидіти зараз. Ніби там. До речі, тут годинник і тут є сейф. А, зараз ён ад нас отчепится і все. Все, отчепился. Ладно. Хоть заховаемся тут. Что? Я тут. Не, не ён. Ага, я ж ведала. Гумя зроблена для могильщика. Магчыма. Вы бачыце, што гэта да амнезіі. Калі там гаворылі, што вось першая гульня, калі можна там гэта... Не можна... Калі ты толькі убегаеш. Не, вось. Камон, ну яна сабаку кліча. Кенца.
тут можна, тут ёсць вось такія розныя рэчы, якімі ад яго можна абараняцца. Напужалі нас. Маем быццам глядзець кудысьці сюды. Она вось кудысьці сюды глядзела. Я спадзяюсь, вораг зараз сюды не прыбег. Не прыбежыць карацей. Побегли далей. Тут зачинено, так? Вось можна, до речі, пачухаць сабаку. Good boy. Это не самая добрая дзеля гэтага месца, но як ёсць, так ёсць. Так, а ты можешь достать вось гэтую штуку? Медальон. Так, ну я спадзяюсь, што зараз ворог не прыбегне да нас. Дзіўная статуя. Гэта скрыптова ён сюды прыходзіць, калі мы вось. Ну што сказаць, дрэнна. Ну решение, что ён нас тут знойдзе, потому что мы уже другі раз тут хаваемся под ложком. Шалом. Вітаю, дзыгар. Ну, з плюсаў гульні на эмулятарах это тое, што тут ёсць, вось бачыце, патчыкі ад фанатаў на widescreen, ну, то бок на шырокую раздзяляльнасць. Вось. Рэпатаць і крынж. Лайно. Гэта вельмі дрэнна. Да нас ліхтарык ляціць. Піпец. Кріпі жахлівачкі. Ведаеце, што гэты ліхтарык зараз над намі, і калі мы вылезем, ён проста узарвецца і сюды прыбежыць гэты вораг. Карці, гэта вельмі дрэнна. Мабыць, ты ўляціш назад? Ладно, давайте так робім. Вылазім. Давай. Бей меня и залазим назад. Зараз гэты зноў сюды прыбегне. Он нас не пачуў? Давайте я дзеля супакою тут яшчэ хвілінку паляжу. Пахутару з вами.
Неделя была добрая, теплая. Ладно, ён не прибег. Ну ладно. Давайте я на другий слот заховаюсь. Чего б не полежать под ложком? Ну так. Ну, ён тут заўсёды такой. Вербная. Угу. Ладно. Так, что это? Ну это насекомые. Я не хочу бегчик, потому что я хвалююсь, что хочу такой ворог наш. Вітаю, Локи. Угу. Штосьці усе тут, что ніхто больш не стрыміць, акрамя мяне. Анатамічная модель чалавечага цела выглядае сапраўднай, як быццам гэта сапраўднае цела. Дарэчы, я бачыла, што вось тут можна хавацца, вось за дзверы, літаральна. І тут ёсць кнопка, каб вось так вось прысесть. А як яна? Вось яна. Ну, карацей, думаю, что так. О, дверь. Да, гэта просто мура, на якую намалявалі дверь. Астатнія стрымеры шашлыкі робяць. Так, а я не. Угу. Зноў мура, якая выглядае як дверь. Давайте зробимо ось так. Боже, хто? Что гэта за подписка пад, я не ведаю. Что чашный манекен мне подается? Так. Нет, там вот тут. И мы не. Там вот тут. А мабуть, хтось із вас зараз смажить шашлыкі або там дранікі. І так само глядзіць мяне, мне вельмі прыемна, калі гэта так. Ну, капец. Ну что, віншую тады всех с подписками. Вот все, кто тут есть. Калі ласка. Ой, ну. Тут не сховаться. Короче, подякуйте так. Орт НТФ. Калі ёсць нейкая, як гэта трэба вымаламуляць, мне вельмі цікава вось. Яны да кветак. Угу. Ёсць лаванда. Но не, яна тут не дапаможа. Гэта расходнікі, якія нам здымаюць. Тут трэба штосьці іншае. Дранічкі учора былі. Это добра. Go, Huey. Вось на тым баку кветкі, так? Ну, не на тым баку, да дзвяры нейкім чынам кветкі прывязаны. О, захавацца.
Ну, цудовно. Ортодоксальний меценат. Так. О. Угу, так, літерально. Так, ну сюди треба кветки, мені подається. Ось, каб я ношу сюди. Ні, я на тупо їх використовую. На жаль. Ура. Мазлтов. Так. Huey. Або я без хіви можу Go, достати. Давай, ось тут щось є. Угу. Oh my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Тільки зараз спрацював. Нові Ні. підписки. Дякую велике за підписку. Чомусь цей альор спрацював хутчей, чим ось тут ось у чатіку, що ти підписався. Ось. Ну, вітаю. Сподіваюсь, подобається тут у нас. Я щиро скажу, я не хорорний канал. Ну, тобто, я не завсюди хорори стрімлю, я люблю і інші гульні. Ось. Ну, хорори тут так само у мене є. Ось. Ну, не есть, а здараються. Ніяк так. Особисто, як бачите, старі хорори. Давай. Але гульні, звичайно, незвичайні. Ну, я би хотіла б гуляти там у нові релізи, ось гэта, ось усё. Но, як казати, обставини не дозволяють. О, давайте, до речі, зараз я ще спущусь, я йому тут пастку положу. Ви не побачите, як я нас працюю, но я нас працюю. Ладно, давайте не тут. Давайте ось на інший. Це ми поспіємо збігчи. Так що я думаю, навіть не треба нам буде. Ми зробимо ось так, ось так. І до нашого улюбленого місця. Угу. Бабулю, дядулю, кого там? Батьков, сябров. Усіх. Так, я не поведуся, я ведаю, что я зараз выйду, и он будет там стоять, тому я тут буду сидеть до опошнего. Ось. И каточка, так. Жуся тут. Добре. Это добре.
Во, я ж говорила, я бы толькі зараз вылезла, і ён бы там такой вітаю. Ну, зараз меня тут может знести на самом. Ну, поглядел, не знайшов. Ну, ладно. Я толькі за. Геть звідси. Вось бачыце, пакуль сабака яшчэ на яго рычыць, гэта значыць, што ён за дверю там стаіць і чакае. Дякую, Патата. Я захаваюсь, хоць мне падаецца, гэта дрэнная ідэя, калі ён там стаіць у наступным пакоі, ну ладно. Дарэчы, тут у нас радыё. Кветкі! Пачакайце, кветкі! Go, Huey. Orth Padar Va U, Latir one pat pisku all uch potato. Божухна. Go, Патата. Huey. Кветкі. Мне патрэбны кветкі. Ну, прабач, ты не можешь перашагнуть, но тут просто тебе по колено просто взяла, перешагнула. Ну, коли ласка. Ой, лайно. Проверка поставы. Вот сидела тут одна, никому не мешала, пришли, зарейдили, просто задонатили. Ось почнут зараз. Тут поставу мою проверять. Мабуть, гэта зброя нейкая, не? Окей. Не дадзіце мне нічога. Наныў на падпіску? Магчыма. Божухна, і арыгамі. Все з падпіскамі. Так, я не веду захоўвацца або не, таму што там сабака выла. І звычайна, калі такое адбываецца, гэта значыць там вораг. Ну, я зараз зраблю вось так і пачакаем. 22 падарункавыя падпіскі. Прабачце. Прабачце, я ў шоце. Вітаю, Алексеевич, тебе тут падпісалі. Ну, падаравалі падпіску. Вось. Це з міздіда. Добра. Орегано, ты дед. А патата бабуля так атрымліваецца. То бок бабуля першая заўсёды, так што так. Як справы? Добра, вось гуляемся. Гэтая гульня, дарэчы, мне, вось говорю, нагадвае Resident Evil, ну і не дарма, таму што Capcom. Той же видавец, і, магчыма, тыя ж распрацоўшчыкі, но мы гэтага не ж не ведаем дакладна. Go, Huey. Юй. Come on. Go, Huey.
Ён можа сюди ось пролезти. Або я... Ні, я не можу. Go, Huey. Давай. А як ви господарство розумієте такий формат? Ну, розуміємо нормальово. Но у меня бывают проблемы на самом деле с латинкой, но по большести... По большести я все разумею. Huey. На Ютубе у меня есть постоянный глядач, вось, дзеля якого я растрымлю на Ютуб, і ён латинкой пишет, тому я уже призвычаилась. Юи. Ну, гэта круто, што латинкой можаш, тому што я не можу. Huey. Прибіг. Я сяжу. А, вон клетки. Його гоні. Давайте зробимо ось так, тому що він зараз буде повертатися, каб він мене не побачив. Тобто у нас альтернативна латинка писала по-азерськи, магчыма по-азерськи. Распрацаваў, ну, як это, промацаваў свою латинку, каб її писать без проблем. Раскладку додал. Ну, гэта так само. Чешське. Ой, только до меня не бежи, а то я уже до тебя прибегну. Не, Хьюи. Лайно. Ведаеце чаму? Тому що він пішов той бок, куди нам треба. Нам туди так само треба. Так. Ну ладно, все, уже сидим, чекаем. А че арабицы есть? Вот так, у нас есть арабский алфавит белорусский. Ну, не алфавит. Короче, по-белорусски можно и арабицы писать, но как сказать, читать я не могу. Так. Що із літери українська латинка принаймні один з варіантів теж на базі чешської і словацької. Це краще за польською латинкою. Магчыма. Ведаеце, у чым праблема? Я павінна зараз так сядзець чакаць, таму што калі я выйду з свайго сховішча, ён мяне пачуе, таму што мне вось дзе зараз ходзіць, мне вось сюды і трэба. Ёсць, канешне, іншы варыянт. У меня зараз да халеры розных прадметаў, і яму... І яму
спрабаваць яго зафайціць. Вось, но ён можа мяне тады дапамагчы. Вось. Што яшчэ хацела сказаць? Я зараз баюся уставаць і даваць каманды нашаму Хьюі, каб ён яго не аграў, таму што тады ён пачуе, як я даю яму каманду, мой голас, і прыбегне да мяне. Таму мне зараз трошкі патавая сітуацыя, шчыра кажучы. Дарэчы, сектар усходазнаўства інстытута мовазнаўства імя Кубакоса запрашае на семінар практыкум для ўсіх, хто жадае навучыцца чытаць кітабы. Заняткі пачынаюцца 15 красавіка 26-го. Вось, цудоўна. Калі хтосьці тут хоча, у мяне не атрымаецца, на жаль, но калі ёсць хтосьці, гэта яны ў Мінску, насколько я ведаю. Калі хтосьці жадае, вось, можаце паўдзельнічаць. Хай будзе такі сабе стэлс. На Хьюі. Stay. Stay. Сурганова 1/2. Аудитория 302, пошта для заявок. Вось у чатику. Контактные номеры так само у чатику. Все, ён сышаў. Ён павярнуўся. Ай, ну там яму зусім дрэнна. Come on. Ідзі сюды. Stay. Stop. Все, стоять. Stay. Stop. Сидим. Нам все равно нічога не робіць, шчыра кажучы. Арыгана, так што... Ну, будзе смешна, калі ён зараз прыйдзе, яго заагрыць наш сабака. Не. І ён нас знойдзе. О, все, Хьюі. Стой тут. Не, ну... Ну, ой, ну... Бежи прям. Не сюда. Ну, давайте яго паспрабуем зафайціць. Ну, як мінімум, зараз падкіну яму гэтую пастку. Калі ён будзе за мной бегчы, ён вось. Ён не патрапіў. І другі раз не патрапіў. Давай. Бачыце, ён павінен прям дакладна наступіць на яе.
Все. Good boy. Все. Растемо прийшло. Угу. Подсрачнику ляпіла, так. Гэта шорткат, як я разумею. Так, Хьюі, давай сюди. Go, Huey. Come on. Go. Мабуть, можна щось зробити. Наприклад, ось так. Ні, ніля. Угу. У нас тут можна знову ховатися. Ну, блін, давайте паспрабуем зачыніць гэты яго вось тут вось у гэтым пакоі. Я нават не ведаю, як гэта назваць. О, вось ён. Усё. Come on. Зачиняй, зачиняй, калі ласка. Все. Ох, спрацювала. Huey. Go, Huey. Come on. Go, Huey. Ой. Давай. Лізь. Go, Huey. Go, Ти ж Huey. можеш. Він люджер, які пра що гра. Гульня про тое, што наша гераіня, ёй 18 гадоў, яна з бацькамі ехала ў машыне, потрапіла ў аўтакатастрофу і прачнулась вось у гэтым замке. Go, Huey. О, все, я зразумеў. Прачнулась у гэтым замке і вось тут Go, Huey. нейкія жахі пачалі адбывацца вось. Кветкі. Цудоўна. Дзякую, та няма за што. Вось, ну і ўсё, яна тут бегае, і яе інадзі можна, не можна, яна інадзі бачыць такія, як гэта не флешбэкі, а я нават не ведаю, як сказаць. Такія як моманты вось таго моманта аварыі яе мінулага жыцця, то бок сабака з гэтага жыцця. О, тут можна хавацца. Будзем ведаць. Вось. Не, нічога не мацаю, патата. І, калі ласка, можна без гэтага.
Ну просто мне непрыемна і так ад гэтага, што тут такой персанаж, яшчэ уяўляць гэта, во, жах нейкі. Лялька. Што гэта? Як свяцілішча. Ну, ён тут жыве, магчыма. Я пачула, як вые сабака, гэта значыць там вораг. Таму хавацца то тут нельга. Окей, толькі калі вось тут. Ладно, будзем тут. А што мне думаць? Ты ж сказала нешта іншае, тыпу гэта сан. Ну так, гэта магчыма ўсё ў яе галаве і нейкі яе апошні, як сказаць, ладно, не апошні, мабыць, яна выжыве. Ну вось нейкая яе прыход, карацей, яе, пакуль яна ў гэтым стане дрэнным. Так, тут вельмі ўсё фізічнае, фізічная сукенка, фізічныя валасы. Дзе я? Huey. Так, это шорткат некий. Угу. Угу. Будем мутить рейтрейсинг 4 ці 5. Ой, не ведаю. My little pink meat pie. О. О. Може, третій раз ховаємося. Мені подається, гэта стартовая самая локація. Тому тут, тут. О, так, стрімеді, до речі, не тут. Тому тут він нас не повинен знести, то бок.
Гэта самае павінна быць добрае сховішча, таму што тут. Зараз, чакайце, я не буду вылазіць, пакуль музыка не скончыцца. О, і Хьюі штосьці не падабаецца, таму не буду пакуль вылазіць. Ладно, буду. Так. Нам сюди. Huey. Come on. Мгм. Відаеце нешта смешнае? Я ў мінулым стрыме неяк забіралася наверх. Я не памятаю, дзе я забіралася наверх. Бок вось гэтага баку была лесвіца. Усё, я успомнила, дзе яна. Упс, я не туды пайшла. Мне трэба ўсё бегчы, потом туды. Ой. Угу. Усё зразумела. Ну ладно, пробачце. Пробачце. Я ж зараз бягу кветкі ўстаўляць, а кветкі у нас не тут. Кветкі у нас у іншым баку. Ну, нарэшце там мы захаваемся. Ось тут ось кветки. Huey. Трэба яшчэ гэта на хуткасць. О май гад. Huey. Бок трэба дастаць кветкі, і пакуль яны не завялі, прыбегчы сюды і паставіць іх. Ну што? Good boy. Добрая собака. Go, Huey. Go, Huey. Давай сюди Go, і Huey. кветку.
збегчы з замку. Мы уже знайшлі вялікія брамы, но яны былі зачыненыя. Вось супер вялікія. Таму вось мы тут. Шоркаемся по замку. Ну, тут насамрэч класічны такі Resident Evil адбываецца толькі без экшена. То бок бегаем, знаходзім розныя вось як іх там прадметы. Штосьці унутры, медальён. Нічога. Нішто сабе тут вось так здараецца. Go, Huey. Все, я зрозуміла. Скільки ж проблем можна вирішити кілограмом пластиду? Секірой. Ну так. Come on. Come on. Go. Go. Давай, давай. Не. Ой, ну. Ладно. Не вельмі там не хотелось гэты ключ утрымліваць. Ведаеце, каму ён трэба гэты ключ, мне ён не патрэбен. Ой, зноў наше улюбленное место, ложек. Ну, подножку. А, так, Хьюі трэба было паказаць яшчэ сядзець, калі ён залез у дыру. Ладно. А що, не, я не буду вылазіць, я ведаю, што ён зараз прыбегчы. Я не такая простая. Ось бачите, пакуль Хьюі рычыць. Геть. Ну, ведаеце, мне ж трэба і выйсці з гэтага пакою. А гэты ворог яшчэ там ідзе по гэтаму пакою. Так. Ну,
мені подається, я більше не чую його кроку. М. Huey. Давайте тут заховаемся. На випадок, коли нас знову тут знайдуть. Huey. Нагадує третій Silent Hill, але там у героїні усе ж зброя була. Угу. Вось гэтая гульня і яшчэ адзін японскі хоррор Space 2 Rule of Rose. Правила оружия. Яны такія культавыя ўжо сталі. Huey. Где ты не можешь отбиваться. Go, Huey. Хотя у Rule of Rose, мне падаецца, можна. Come on. Go, Huey. Sit. Я спадзяюсь, ён сеў. Вітаю, Рэйвен. Тебе паклікалі, або ты сам пачуў, што штосьці тут адбываецца? Угу. Go, Huey. Давай, давай. Достань ключик. Ура! Huey. Медыум мне вельмі зайшоў. Я медыум прайшла. Гэта добрая гульня, ну то бок і яна дзесьці, ну як то бок там ёсць недалікі з майго погляду. Come on. Ну не, пачакайце, вось тут яшчэ штосьці ёсць? Або гэта проста кніга. Кніга. Вось там вось. Вось, но мне ў медыуме, ну, не хапіла больш сюжэта нейкага, я не ведаю. Так. Ну і канцоўка. Ну, хтосьці, камусьці падабаюцца такія канцоўкі, мне падабаюцца больш дакладныя канцоўкі. Бок там канцоўка была такая а-ля артхаусная, вось. Ну, мабыць, я яе такой памятаю. Мабыць, там добра ўсё накладнілі. Но для мяне, мне бы хацелось бы эпілога нейкага, я не ведаю. Расцягваю спину, так. Покліш сэрца, так. У пілозе бацька выйшаў. Ну і што гэта было ў галаве бацькі ўсё, не? Huey. Або я дрэнна памятаю. Так. О, дарэчы, зноў зараз можам пайсці паспрабаваць нарабіць прадметаў. У нас гэта як заўсёды дрэнна трымаецца. Тут, караце, крафт гэта такая міні-гульня супер на гэтую. Як яе, боже, на рэакцыю, вось. Зараз, Рэйвен. Пачакайце, а што тут ляжыць?
Карацей, мне патрэбна спыніць вось гэтыя штукі, калі там нейкія разнакаляровыя. Вось, пазіцыі. Вось зараз чырвоны хоць атрымалася. І тут яны проста такі, проста на долю секунды. Давайте я просто зачыню вочы, потому что калі я гляжу, гэта яшчэ горш робіць. Так што я просто зараз зачыненымі вачыма гэта зраблю. Просто каб паглядзець, у мяне штосьці хоць атрымалася з зачыненымі вачыма або не. Ну, 4, хоць штосьці. Да не, так зразумела, што ён быў заперты ў пазатым свеце, а калі мы так ці інакш забілі пашшу, ён змог звольніцца ці неяк так. Дзіўная міні-гульня. Так, ладно. Паспрабую з зачыненымі вачыма зноў. И что же я накраутила? Ежа для собаки. Так. Я не ведаю, что гэта я зрабіла. Так, гэта штука супраць ворага, штука супраць ворагу. Што я штосьці з'ела, і гэта было штосьці дрэннае? Бачыце, у нас ёсць стаміна, і тут няма ніякага інтэрфейсу, то бок па яе просто таму, як яна сябе паводзіць, трэба глядзець, як яна выдахлась, не выдахлась. Не выявила гэта вось усё. Huey. Так, а гэтую мы сабралі. Добра. Ну што, зараз полезу наверх? Тут штосьці будзе, магчыма. Ён там бывае, гэта значыць вораг тут зараз будзе. Come on. А, у меня ж ключ был. Угу. Но я ничего тут не могу ни с чем взаимодейничать. Магчыма...
капець. Бо мы ўсё гэта рабілі, беглі ад яго. О. Я бачу. Мгм. Перший ось. Я зараз так медленно хожу, потому что там воє собака, и я хвалююсь, что там ворог бегает. Ладно, ён тогда не пачуе. Магчыма. А магчыма і пачуе. Давайте я просто зачиню дверь. Будем сподіватися, і он нас не знайде. Видите, что я не могу на себе тягнуть. Ой, Лайнона. Видите, что дрэнна я зарабіла. А як тады? Ну, мне тут тады трэба рэсеціць. Гэта як тут усё стаіць? А гэта можна зрабіць, рэсетнуць? Або толькі загружацца? Карацей, я просто зараз на сябе вось гэтую апошнюю не магу пададвінуць. Бок вось я намагаюсь. Або... Та ні, я зараз яе ў кут просто заганю і ўсё. А давайте я выйду і зайду. Мабыць, гэта рэсетні гэты пазл. Ну, я ведаю, як яго вырашыць, но просто з таго, што я зрабіла першымі чырвоныя, я не магу яго зрабіць, не змагу. Калі ласка, пазл не рэсетнісь. Добра, ён рэсетнуўся. Так, добра. Все, зараз будзе. Зараз все вырашым.
Мгм. 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 Мільйонок луни. Це щось внутрі було раніше. Мгм. Бок нам треба пойти шукати речі. Мгм. Нікі. Цікаво, чим крижі? Ну, що таке крижі тут? Теперь мені цікаво. А, ні, крижі гэта сейвы. Так, крижі гэта сейвы, бачу. Другой поверх. Третій поверх. Угу. А што гэта наверсе тут? Б1. А, ну гэта мы тут і ёсць. Або не. Угу. То бок мы калі пройдзем праз гэту дверь, тут будзе лесвіца, па лесвіцы нам і туды направо. Угу. Ну вось гэта тое, куды нам трэба. Па сюжэце. Так, что у нас еще есть? Ключ от стадии. Я не ведаю, что такое стадия, так что будем зараз шукать некую зачиненную дверь. Huey. Так, ну тут мы же уже все обшукали, так? Нечто тихо у чате. Ну, а что тут комментовать? Чё ховаемся? Я не ведаю, что такое стадия и диета. Ну, это а-ля кабинет для навучання, но... Ну, ось де ён? Мне невядома. Чакайце, а тут нават не было? Вось тут. А, тут просто шорткат был. Угу. Ну, я не ведаю туди. Як?
Що як? Я забылася, про що була говорка? Стадики? Так, стадики. Ключ от... Вивчальний, навчальний. О. Представьте, тут еще и дверь есть, якую я пропустила. Ой. Одна частка и другая. А, треба його перезалить. Reforge. Ой, ну. Для побачення. Що я тут роблю? Тут же нічого не було. Біляшки, дивно як. Ні, там просто треба було на дощечці написати ім'я. Ім'я Голема. І я перший раз гэта не прочитала гэтую нотатку, что напишите імя Голема. І я написала імя сабе. Вось. Ну, я нават не намагалася її уставить, тому яно не залишилось. Вось. Засталася, пробачте. Я тут уже 6-й раз ховаюсь, як він мене ще не знайшов. Сказала, як він мене біжить до мене, і зараз він мене тут знайде. Чисто. Ага, чисто. Всё, не верьте в этой фигне. Она пишет, что все чисто, можете выходить. Ага. И повертается в этой ворог. Не-не-не. Мы и не такое бачили. Як же тело? Угу. О! Вау! Я бы, конечно, вылезла и не убила, а атаковала б його, но я боюсь, что он же бессмертный. То бок он зараз повернется, я вылезла, и он такой, hello, мне знову бегче праз усё гэта. А я не хочу бегче далеко, я хочу ось тут ось быть. Может, мне подается, я ведаю, куда мне дали.
М. Ні. Ну, гэта жудасна так гучыць. Я спадзяюся, што хутка такога не будзе больш. Вось. І гэта сумна, што такое адбываецца. М. Мгм. Чыста. М. Ну, одна справа звыкнуць, другая справа, што так не павінна быць. Ну, і людзі не павінны да гэтага звыкаць. Я лічу асабіста. Huey. Так, што тут? Што гэта за гукі? Пойдзем паглядзім. А, вось ад чаго ключ. Ну добра, я знайшла рэч, якая нам патрэбна. Я зараз хаваюсь, таму што там вораг, кажись, быў. Good boy. Good boy. Не бачиш. Ні. Ні, фейс, зараз замерзну. Правда, не замочу, я просто купу. Бабачки. Можна сховатися. Лайно. Якое лайно? Ба-ба-ба.
Ось ведаеце, гэтай шыі, якому трэба вось проста пакруціцца побач з табой, хоць ён нават не бачыў, што ты беглі сюды ў гэты бок. Не. Ён пойдзе сюды заўсёды. Мгм. Я лепей тут пахаваюсь, таму што я ведаю, што ён зараз прыбяжыць. Лепей так. Мгм. Всё добра? Всё добра. Ну ладно. Раз, два, тры, вылажу. Спадзяюсь, тут не будзе гэтага. Дарэчы, я забыла яму скарміць вось гэтыя. Рэчы. Так, гэта штосьці добрае зрабіла, гэта штосьці дрэннае. Паніжае стаміну. О, не, гэта дрэннае штосьці было. Прабач. Не так. Это карацей штосьці рандомнае, што вось я калі краўчу штосьці рандомнае, то яно мне рандомныя эфекты дае. Дарэчы, з гэтымі фіялетавымі я нічога не магу зрабіць рэчамі. Ну, я вспомнила так, што тут яшчэ штосьці ёсць у гэтым пакоі. Угу. Мабыць. Так, чого не могу зрабіць? У меня ж нема. Угу, нема. Так. Хаця, мабыць, я тут могу пераплавіць гэтыя рэчы. Ну-ка. Что это такое? Рекреатио. Ну, я
воно щось добре зробив. Мені подається. До речі, не можете сюди гэтым шляхом пайшла, калі знізу хутчэй. Ну ладно. Пофіг. Як пайшлі, так пайшлі. Так, не мне сюды. Так, ну я гэта ўсё паставіла, так. Ура! О, сейв. Это добро. Huey. 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 Шлях далей гэта шлях у шлях цемры. Huey. Угу. Мне трэба з сабакай абавязкова тут быць. Ну, зараз будем яго клікаць. Huey. Come on. Come on. Вітаю, Свидргайла, так. Вось, бачыце, YouTube яшчэ ёсць. Huey. Come on. Come on. Come on. Come on. Як справа? Добра, вось, гуляемся. Come on. Шукаем таямніцы. Come on. Страцілі, ну, загубілі, Come on. хутчэй не страцілі сабаку. На жаль. Come on. Come on. Угу. Ну, гэта Come on. я яго ля клічу. Come on. Камон да мяне. Come on. У нас там ворог атакаваў, таму Come on. мы яго загубілі, но Come on. Come on. Come on. Come on. вось тут мы былі, не? У апошні раз. З ім. Come on.
Come on. Я таким чином зараз знайду Come on. ворога хутчей. Come on. Чим нашого собаку? Я сама комонкую, так, кнопкою Come on. комон. Не комонкою. Come on. Come on. О! Вітаю. Good boy. Good boy. Пішли. Come on. Так, правда, як сюди повернуться? Ну, не сюди, а туди, куди там нам треба було. Я забулася вже. Сюди, мені подається. Зараз тут щось із колодця можна зробити. Come on. Де ж собака Бу? Почалися Come on. нікому не потрібні приборки хати по виходних. Зараз пойдуть психи. Come on. М, Come on. І окенце ще треба мити. Come on. Давай. Come on. Ем, Come on. Зачиняй, зачиняй, хутчей, зачиняй. Ух. Все, добре, місія виконана. Ми знайшли собаку, ми прийшли сюди. Далі тільки сюжет. Good boy. Угу. До речі, це на іншому боку тих ось той мури? Здається, так. Come on. Зараз бац зачинено. Ух, не зачинено. Так, ну тут Go. тут нема шляху далі. Go. Давай, шукай шлях далі. Ага. Треба прям де Йона йти, тому що там є ось... Ну, я бачила, що там... Як це... О, а, нарешті, я можу побачити. Я бачу, де проход далі. Ось тут ось він. Come on. Пробач гудня, що я просто своєю викрученою яркостю побачила. Ну, тут, коротше, собака тільки може бачити у темряві, тому треба було за її йти. Ну, я тут трошки бачила очертання цього пола. Ось. О, дощ, это мы с Бурзиком Свечесова вышли на шпацир. О. Ну так. Ой, тут Go. щось Come on. цікаве. Подимати і опускати шандалір. З допомогою цього можна. Тут, можливо, можна буде сховатися. Хм. Літери ніякі. Воля Гермеса. Подпорядковывайся воле божественной этой палки Гермеса. Ну, не палки, господи. Як його? За допомогою чого люди ходять?
Палки каретей. Трость Гермеса і хутчэй накіруйся на таемную лесвіцу. Трость? Цікава. Гэта, магчыма, неяк да статуі гэтай багіні мае значэнне. Абшукаць. Так. Мінскі кудошт, агародні шыш. Ну, каму як? Ключ Сатурна. У меня столько ключей, не ведаю, что им адчыняць. Увогуле. Так, і мне падаецца зараз ворог на нас. Выйдзе. Мгм. Ламаем. Chewie! Бог, треба, каб ён упечатаўся. Упс. Давай встаем. Давай, роби свою эту этапу. Нет. Go! Ну, просто хочу его уже забить одной, что не знаю, что это. А, все, это зламано. Так, ладно, зараз я что-то з'їм, тому що щось прям штирює. Зараз я тебе так дам. Так. Все, отрималась. Фух. Ведаеце што, калі мы яго зараз пераможам, то мяне хвалюе, якой наступны будзе вораг, таму што гэтага мы ўжо ведаем. А вось іншыя, якія могуць быць. Таму што мне падаецца, што зараз мы яго павінны
Або забить. Ну так, мне подается, мы его забили прям. Не, ён нейкі не забітый. Ну так, It's просто okay, вырубіўся. Huey. He can't come after us anymore. А, не, усё. Good boy. Calm down, Huey. It's over. Ён яшчэ дышыць, вось ён начыняе вочы, ён зараз устане. It's okay, Huey. It's okay. Мы дазволілі яму выжыць, мы маглі не дазволіць яму выжыць. А як не дазволіць яму выжыць? Я так просто пытаю, не для сябе, для сяброўкі. А ці на калісьці будзе праходзіць гэтую гульню, ведаеце. Huey. Так, а где лестница, да? Так, мне подается, я бачу. Huey. А ось тут. Так, пытанне, а што мы тут атрымалі? Ключ Сатурна. Угу. Я ведаю, дзеля чаго гэты ключ. Ну, будзе круто, калі мы маглі б яго не забіваць, і тады б ён... Дзякую за то, што падпісаў Тюрхе. Зноў вельмі прыемна. Зноў все будуць падпісаны. Зноў я не змагу, таму што насамрэч я зараз вось сколько я тыдзень не стрыміла, адпачывала, таму што я такая... Ну, ніхто ж ужо не падпісан. Ну, як ніхто там... Прабачце, хто там быў падпісан яшчэ, ну, карацей, там 3 чалавека засталось падпісанымі, я такая, ну, ўсё, можна же не стрыміць. Ну, не можна же не стрыміць, я была просто яшчэ стомлена вельмі, я такая. Всего 3 чалавекі, у мяне на маёй совесці ўжо, як казаць, моя совесть была спакойна. Ой. Dinner is served, miss. Ось нас всі міст тут клічуть, і, ну, якби сам госпожа. Dinner is served, miss. Штосьці незразумелае. Creator said he made me the perfect woman. But I cannot taste or experience pleasure or feel pain. Oh, thanks for the meal.
Дякую за страву. I am not complete. Бук'яна зараз буде за нами ганяться. Ах. Щось ти нам дренно. Треба відпочнути. Тут наш покой побач. Мабуть, до його треба. Угу. Один отчиненный дверь. Давайте заховаемся, мабуть. Фу. I am not complete. Угу. Угу. Ботах на ложку. Яна не даглядае гэты ложак. Па-першае, па-другое, падаецца, як я зараз і думала, зараз яна будзе за намі бегчы. Капец. Што я вам зрабіла? Не так, не треба. Chewie! Пам'ятала б я, але я не пам'ятаю.
І де Хьюі, до речі? О, музика змінилась. Це добре. Huey, Мені минуле не вельми подобалось. То божу. Мені гэта задзяўбала. Бачила. Яна мяне не бачила. Все добре. Все добре, все добре. Это уже скрипты были. Ну я же зачинила теперь. Ну, камон. Пробач, Хьюи. Так, люстерка. Тут есть люстерка. Яна, я не ведаю. Паглядзіць у сябе і я не ведаю. Побачыш, што яна компліт. А, гэта яе слабасць. Угу. Яна не хоче підходити. Я хотіла її запинати ззаду. Ну ладно. Ну, ось не подобається комусь ті, як вони виглядають. Мы тут не повернемся, потому что там ось зараз все затоплено будет. О, тут можно ховаться. Будем ведать. Так, снова алхимичная дыра. go, Huey. Можеш тут щось робити? Ні? Ладно, пойдемо в дыру спочатку. Цудовная вода? Так, вельми цудовная вода.
Мне цікаво, як вось гэта яшчэ зрабіць. Разом, ну ладно. А, у меня нема нічого. І вопратки нової нема. Жах який. А тут что? Кто-то выбил дверь. Так, о, червона дверь. А, червона дверь у нічого. Угу. Незапаленная лямпа. Угу. Тепер ми ведаємо, що робить ось ті речі, які ми тратили. Так, а тут у нас что? Ладно, пойдем не у гэтую дверь, пойдем вось у гэтую дверь спочатку. Тут мы ничего не можем. Нічого я не кручу. Go, Huey. Ха. Ось гэтая чырвоная дзвер, яна вядзе сюды. Па ідэі. Рэчы, у меня няма мапы гэтага месца. Новая локацыя. Зачинена з іншого боку. Go, Huey. Come on. Не зачиняй. Come on. А, треба його запалити, чому? Come on. Go, Huey. Мабуть, щось ти тут можеш зробити, ні? Ні. Ще раз заховаємося, тому що чому б не заховатися? Huey.
Добре. Вось гэта яе будзе тут спыняць, калі яна за намі пойдзе. Хм. Скример. Гэта не лялька, гэта мумія. Huey. Ага, трэба блакітне полымя запаліць у той лампе. Huey. Зноў цудоўныя сімвалы. Good boy. Бачите, а в якой тады лампе запалюваць? Дакладна нічога няма. Huey. Ну, я не ведаю тады, што мне тут рабіць. Ну, зараз ён ворага да нас прывязе. Come on. Да нехай будзе. Huey. Растягиваю спину. Дарэчы, вон яшчэ адна чырвоная дзвер. Як мне да яе патрапіць? Ну, у мяне няма нічога для запалівання. Няма ж? Няма. Ну, идем знову. Назад уже не повернешься. Пачакайся, навошта мне гэты вось гэтая рэч? Лайно, я тады яе не зрабіла і не выкарыстала, і все тады. Больш ніколі. Так, ладно, у меня есть идея маленькая. Come on. Come on. Так, як там гэты праменьчык, ён зараз за нами пойдзе сюды. Я яго туда да люстры, да гэта, давяду.
Onion. Мгм. Ну, давай сюда. Go! Come on. Я думала, что не отрывается. Мгм. Ну, тут, мабуть, Ні. Нічого не відчинилось. Окей. Тільки там тоді відчинилось. Huey. Huey. Come on. Що там виш? Це страшно просто тоді, коли він виє, тому що тоді там ворог. Я сподіваюся, що там нема ворога. Куриця. Вона тут виглядає. Ой, знову та машина. Вода. Huey. Ой, ой-ой-ой. Хм. Три духовные субстанции. Солт. Соль. Четыре, один. Не, 1-4, 1-4, 6-4, 1-4, не. Mercury. Кадмиум. Уран. Меркурий, кадмий. Соль. Рутен. Good boy. М. Ну, короче, и так, тут такое все психоделичное. То мы палаццо, то вось на дне океана.
Упс. Я тут не все обшукала. Гэта Silent Hill трэці і першы. Ну, сейф. О, мапа. Упс. Камера, коли ласка. Ладно, бежим. Бежим. Раскилометры. Поле не запущенных родков. А где тут можно ховаться? Не тут. Она тут не пройти. Так. Угу. Угу. Да, ховаемся. Но яны сюда не прыйдзе, мне здаецца. Або прыйдзе. Прыйшла. Ну, не зачиняет дверы. Угу. Good boy. Miss. Давайте сюда. Good boy. Она сюда боится идти.
Huey. Huey. Нам нема Come нічого. on. Мгм. Huey. А, тут дверь была. Не побачила. Ні. Так, я бачу вось гэтый посередині туди і вниз. Я ще побачила, не треба тільки мені. Дорогая Фиона, я пишу, будто сподіваюсь, що ти вижила. Проговори слови трохголовому смоку, який представляю собі полымя. Калі ти гэта зробіш, гэта супакоіць Blazing Flames. Ну, гэтае полымя зноў. І пакажа цябе шлях. Самі гэтыя словы, гэта назва духоўнай эсэнцыі. Гэта тое, што мы завем, я ведаю, аж там спіріці штосьці там. А яна не запісала гэтую рэч? Ой, ну яна не запісала. І ў мяне няма зараз такого предмета, на жаль. О, давай сюди. Давай. Не. Ура! Come on. Пленка. Мгм. Так, а гэта шорткат, так? Не, зачинено. Мгм. Go, Huey. Ти можеш, мабуть, щось зробити? Go, Huey. М. О, Huey.
Эй, я же... Люстерка, я же люстерка чинила. Иди сюда. А як, а чому це не працює? Ладно. Подожди. Huey! Зачинено. Зачинено. Не. Ау. АПС фабула. Насамрэч, я лічу, што сколькі мы ўжо гуляем. Мы ўжо гуляем 3,5 гадзіны. Я лічу, што мне ўжо гэтай гульні сапраўды хапіла. Яна вельмі так цудоўная, атмасферная, вось гэтае вось усё. Ну, ай, ворагі. Гэта такое сабе дэманстрацыя. Дзякую за дэманстрацыю. Ну, мне ўжо, глядзіце, так, два варыянты. Я раблю перапынак на паесці, на вось гэта ўсё, і гэта доўга, ну, то бок на 15 хвілін мінімум. І працягваем, або ўжо на сёння гэтая гульня ўсё. І так, і мы пойдзем, я не ведаю, у рэйдзік. Я пойду есці, адпачываць, глядзець штосьці, нейкае кіно, напрыклад. І ўсё. І ладна бавіць час. Як думаеце? А вас накірую, дарэчы, да... Думаю, да Ватафакі. Вось. Так. Домовились? Я думаю, что домовились. Так. Я таксама лічу, што есці адпачываць трэба. Гэту гульню мы абавязкова працягнем. Яна ўсё ж такі, мне падабаюцца гэты Resident Evil-аўскія элементы ў ёй. Вельмі прапрацаваныя лакацыі, вельмі анімацыі добрыя для свайго часу, відавочна. Вось. Ну і так, тэма, як казаць, жахаў 18-гадовай дзяўчынкі тут раскрываецца прям вельмі добра. Дзякую, Патата, дзякую всех, хто быў. Дзякую вялікі Orthings. Вось. За подписочки. Вось подписал всех, все, теперь мне трэба будзе стрыміць. Капец, якой. Што робіце? Не могу уже свести на 2 тыдні. И потом такая, что? А ничего.
Ось так. Так і так. Ортодокс. Дякую, ортодокс. Великий. Все. Ну і дякую всім, хто зафоловився за гэтый стрим. Мне вельмі прыемна. Вось, таму што калі я раблю такі вялікі перапынкі, то цяжка зноў гледачоў знаходзіць, цяжка, калі бачыш, што хтосьці адпісаўся, ну або не адпісаўся, або проста выдаліў на твітчы больше не глядзіць нічога, і навошта і выдаліў аккаунт, напрыклад. Вось, і тады ў мяне мінус чалавек, і гэта таксама, ну, не дратуе, но бачыш гэты такой, не прыбаўляецца падпісанту, фаловеру. Вось. Калі вам зручней на ютубе, то прыходзьце на ютуб. На ютубе таксама, як мінімум, гэты стрым ідзе. Вось. Ну і запісы стрымаў ёсць. Так што вось, спадзяюсь, пабачымся зноў. Усё, давайце, да пабачэння. Хтосьці плача, хтосьці кроча, будзе дзень, не будзе збожжа, дай нам Божа, я цябе чакала доўга, я прыйшоў, сэрца памёрла, толькі цела засталося, а навошта 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 засталося, разорвало мне штосьці, то не пошвары, то не забойся, толькі каханне твоє ледяное. Так я чакала, што звар'яцела, ёжник толькі рядом не задалося, кинуть сердце у ветер волчий. Ой, да, ветер волчий, ой,